kumsang ni somni pakata khan mizo film pakhat nu te thingpui dor ti chu shooting an nei lain thilmak taktakin ati boy nia soyania aron larpui hle ani kha shooting an nei lai chuan no pangtong rikara meche au thom ra pomzet meite tukvera tanga lo thlir tu ninge yalang ma se tunge ni an shiat si lo tele thildang te pol om cheu mai kan mizo film industry chunge ya po he tiang thili kan mil shiat ve tareng mai tuntu ma hian film threng khat an chia keng tel nia an soi thin thren khat han tarlan kan tum don ani tuna kan tilan masak ber tur hi The Conjuring 2013 na release ania he film a hian chung ko pakhat chu Rhode Island a farmhouse pakhat an pem luta ma se an che na mun chu thil la om le mak takin ati boy thina paranormal lama thiam la nei demonologist le Lorraine te chu thil lu chu turin an punani he movie a hian thil dang lama om shiat ani lova ma se he movie a changtu threng khathin natna engenge moina ti boy ba ka a changtu nu ngei point interview na lama shooting an nei atang to in zan mut na lama har satna to fo thu soi chuak tin he movie an shoot lai hian an shoot na mun in nei tu te chung khuwa chon he shooting hi an tlo ve a an thlena tang hian thil mak tak ron om chawin anom na mun chu thlina tak hian ron chem tawaka ma se anan hoi chu chun an che vela thingkung te ro chu an ding ngoi thup tung boxi adot le a chon Annabelle hi kan shavek ome kumsang ni som palia siamania he film a po hian thil dang lam taka thleng ni in soyani he film an siam don lai mek hian movie director John Leonetti chu an thil dang lam tak tong ngalin tukvera thilin ziak rang rap om zet a muni na soyania heta thil mu hi movie an siam tura ram huai kut tang pathum ang chia chia khan ni in soyani he mi nu a po hian ngai ti razan lo thil mi timur sung sung thei dang an tong chho bok ni in soyania heng te an movie siam mek ten in zom na an nei ring an om bok The Exorcism of Emily Rose film poi kan mil shiat fur toina rinom he film in actress Jennifer Carpenter chuan ram huai na ti boy Emily Rose lema changa he film an chan line Emily Rose chuan thil lom lam chu tong lem lo na a rian na hotel room chunga ero thil dang lam tongin zana mut don lai tak chun radio chu ama aron nung thutin Pearl Jam la alive chu voi ni thumvel aron in play ringot mai ni in a soi radio station lam hian voi ni thumvel hlangai bok an play non rin om lo The Omen movie hi kumsang ni le paruga siamani a he film hi movie om to jing an chia pai rap thak ber jinga ngai ani he film hi release ani nu hian thil mak tak thlengin he movie crew member threng khat te chunga rin lo le be sei lo dek dovin thina thleng ni a soi ani heng ba ka hian movie director John Moore chuan he movie hi ram huai hian a do dal ni angain an camera chu ram huai na ti chia sak ba ka a screen a chon zaruk samruk paruk ti ziak chu nu chia ti soya heta hian video an lo shoot to sa po abo nual ni in a soi The Poltergeist movie rap thlak tia hriat ni velo ma sela he movie in nam noi mi threng khatte chunga chian na lo thleng ero ngai tu na ti thui le heta changtu pakhathi rei lo te thi thutin he van duai na hi chanchin du am lo dangin azui bok he movie no panglem chang thiam hi aming chu hi dar orar kania movie chun zom na an boi pui mek line lungphu chol wangin a boral thut ni a soyani he mi nu hian Dominic Dan po chu movie ti chu ani marshatin abial pahlui na rek lum nia soi ani le zel boka theater lama second installment chu ani main film producer like O'Rourke chu aboral zui bok atop na tan chuan The Exorcist film lo om entry te chuan kan shavek ome ahun like a chuan mi tam tak chuan mangchia lom tak tak an nei pha nia soi ani hiala heng zinga hen film director William Friedkin po atel ve nge he film a hen thil pa ngai zan lo thlenga om thin nia soi ani boka he film an shoot zo ma hian an shoot na ina kang me chuak lo bok thil mak te chu he kang me chu ka hen regani room a him nia soi ani hemi wang hian ni engemaw zat film shoot an chol lei lok pha he kang me chu ka hian in hliam ero anom lova amai ro chu chang tu jing mi mek gauran chu a sin tur bi ga zo fel nu atanga ni rei lo te a chuan a thi thu puan ani a hemi nu vek hian security guard le FX worker de chu an thi zui vel le ngal bok ani kan ngai thlak tak te kha a then chun kan oin kan oi kher lawang heng movie te chawlawa po hian he tiang thil thlen na movie dang po hi a om nuala tun tuma tan chon khang zong khani pot mai te se